Usembut Menteri Rangba obak Prestone Tynsong ula plat Paidbah kali Bret Niut jangka Village Sanitation and Waste Management ke Shillong Lawjynriew. Ia kini kali lebih tingkah dari Chief Minister Special Rural Development Fund hakador khat arlak tingkah. Lakam shimpor ban pelat Paidbah kini kali hadian belathet namar lapin kelakin diat na kumba kalong hakapor bethet namar lapin dat hydraulic ban suk kathet Niut. Hakini kesengi nak keliang kedor Bashnong Lawjynriew kala IT ru ek jingtho sha usembut Menteri Rangba ban pan skim nak sarkar ban pendap ek jingtai ke community hall ke jingpen bhai ke surok shnong bat kelinti singkin ha kabau ba Prestone ulak kular khat sanlak tingka nak Chief Minister Special Rural Development Fund ban pendap ek community hall. Ladon lang ringkat hakini kesengi UMTC kanong thamai ba letep lang kharkongor kertong nakaseng NPP banya kun na nong thamai haka arhajar arpulai ikong Jasmine Lingdo kertong kaseng Kongres si Dr. Banida Kharkongor urang ba shnong jong Lawjynriew uba SB Kharshandi bat kiwede kinong kitkam shnong. Pyllait hani kapor ya ka komiti shnong tolakoi hapo kasi penya kurang shnong Lawjynriew kadi ka shnong ka don burom ka shnong ka bami ili krau joke jalan Meghalaya jami nalayo I hangi ki wapun ki senior officers ke la shongthai pastor bat ki wei ki rewang ba rasa ka don shnong ki don lang ro angi EMGC ka don burom jami ila tiklang ki long temi ki long pa ki bersama paro nasotenat banwan hakni step bangin pelat Paidbah yang kali baswa bangin pelat na ay kajing perku budok ay ba kani kali kanong sisa kajing perku na kabenta kaput kasuba lemba sanitation committee jong kaposnong basno baharu banyari yasmar nang ba kan ay kajing sakli kata ya kani kasnong kabenta kabaha Everyday ba't ito kami memorandum dan juga kita estimate kami ramasnong da sana ngalakulay siya bangin pendek kita iing sinong ibarit dan ngay ibadon kam ada kata iya kaniru na tempao ba Muslim su in penyo ita sanction na penyo ban sedang timiti kayo nito na kita dengan ay Pyllait na makataya hiporo ng sosno na perpu ng kedok patu niya trailang na kasulta na kabenta pan pentiu ya kajimbit kejimbian kaput kusuba patung juru kasong suk kasong sungai rengkat niya trailang na kabor district administration patiknak bapaya jong sorkar na perpu ya ikunong sosong parok dominera ya enam jong kajela kejumi kasong kejumi bak kajat Niut baru